udotane mangiringan eri sampun parasido mangkin kau tarayang kentenan. Wih, tututanipun wayan buyar sami reki mengiring nih jani. Lawat menaros mamargi Bueno apang si domisi kena yoi wayan buyar niki sampun. Wih, mererot-rerot puniki keiringan yoi wayan buyar nih pang yo nyidang nih jani. Lama pedang asing rarenan Asing-asing pejalan puniki nentananin puniki mejandakan kentan. Wih, Dewa Ratu Agung lemah ben satu jurang kelintangin peteng ketu masih megadaba iriku memargi ring tengah ngalas pasemengan dekat di apang sido mopi kolih ingyan rombongan yoi wayan buyar sampun para sido napak mungkin digalah pasemengan jani sampun rauh iriku di gunung mana pakan antuk punike raris tetujuan nyane apang sido puniki mau bukti mecihne kentan bui sampun reken napak iriku ring kena ide ade dayu datu iriku ring gununge kanten luwe paduoko khanereng pucak sawireh nembi pisan puniki kecingak oleh yoi wayan buyar indik pesramane kenten genah ideduku wih Dewa Ratu Agung kelintang ngenyudin pisan asri pisan puniki kenyala sakit dadi hilang keliput manah nyane nunas tulung kentenan dan malu ngerausa. Nah sawire sampun macino sakit dikena ya masih rauh risa jeroning ragan nyane wayan buyar mungkin mewestu dados hilang kerasayang bane gare nasipi ane mulu dadi inget-ingetan oleh wayan buyar ban puniki tan keterimo oleh niluh kesumo sari tuh ngeranayang ya sakit hati nah jani risa sampune mapi koleh puniki sangat nulungin kenton boy jag ilang mungkin sakit ilang egar jeg kendel kena yoi wayan buyar lawat manekan ke pucak apang sido gelis kecunduk sarang sangasane ngemit iriku ring pasrama nah mungkin nyawitin sampun
Munggahang mungkin kemenekan iri kering genah asane utama. Kocap dekat ya didung Ari sampune para sider aris ngantos irike beduran kenten ring puncak sampun mangkin sayago pesan puniki indek tetegakan pelinggihan ya Wayan Buyar pasir tuwi kanti hingga antuk punike risa jeroning rauh ye Wayan Buyar irike ring puncak pesramane sane ketujuh sampun puniki ke cingakin pesan indik pesramane taler sunio sepi punike kandan luwe midar sutera endang wih mawinani Wayan Buyar eran puniki eri sajeroning nyingak peseraman sane sampun luwih maidar-idar kewale wastra puniki dadi yo merupa endah mewarna-warni iri ke kepanggihin ring peseraman ye Wayan Buyar kerana mejalaran tetujuan nyane syarat pesan puniki Wayan Buyar mungkin asing-asing ruangan kenten kepedasin oleh Wayan Buyar kandan dayu datu malingi kerana sampun nuling beten bani Wayan Buyar medasin aniki sane nomor 3 sagetan wenten wong pawistri puniki nyejer irike kecundukan ring palinggian sane kaping 3 ketangkilen antuk sisiang asing-asing pukaryan sane sampun kecundukan oleh Wayan Buyar ri sajeroning puniki medasang sangasane merago pawistri puniki ri sedek ketangkilin sareng para sisian-sisiannya nih rupanya ayu ayu punike sane mawanani Wayan Buyar mekenyeman raris ri sajeroning nyingak sang merago pawistri sane sampun sregep irike parum ri sajeroning kecundukan ben sado jegek tan kadi-kadi puniki ayu pisan Bapak Tuhan masubang ane ngaweran yoi Wayan Buyar di sajeroning nelektekan puniki seluwiring sangasane nangkil pemekas para sisyo puniko sami puniki mesubang mas no patuh puniki baju kuning
gagalung makam mangan. Ne mangkin malih kepedasang oleh Yewayan Buyar. Separindiki wonge sane kecundukan iriko ring pasraman sane dakate ngasri. Wih, seragam puniki. Sami mau baju kuning, tur maning meslendang puniki sarwoyo. Gadang-gading sapunike ri sejeroning ketepukin oleh Yewayan Buyar. Kambena songket makambangan. Sayan pak puniki memang sayan menggoda puniki indik penampilan para sisian-sisian ide pemekas irike ri sejeroning pasraman mekamben songket. Wih, ben sado sanemal kekembangan puniki. Sebengit tamotan Kerana meragu istri luwih ngayo wakti ri sejeroning kecundukang oleh Yewayan Buyar niki senyum sebang tuh nak senyum. Wih, jeg memancarkan aura tinggi, daya tarik luar biasa. Nah niko mungkin mawana nih Yewayan Buyar malih puniki drekek puniki ngewaspadayang. Ayo kana kapien awak. Kerana mulai yo sampun dilatih kenten yen bahasa keren. Nah, sang marago pawistri para sisian ide dayu datu puniki. Wih, andal pisan kapining bodi, kapining angge asa punike. Wes seto waro ada mandung. Kerana merago andal ri sejeroning rago medasaran tuk kawisesan sane dakating utamuna niko mawanan percaya diri sapuniko ri sejeroning aji utawi pengerasa sane sampun ke dalemin utawi ke arstitiang irike. Piecani dosa suhunan. Wih, Dewa Ratu Agung sawireh mulut uladi ri sejeroning ide sang dayu datu nadunan indik kawisesan pengleakani niko sane mulo dakate ngandel ketedunan antuk sisian ide. Dayo sakti siwan liake makajang. Iya. Sugro pakulun pangtan keneng sosot upodrawo titiang. Hari sejeroning dayu sakti utawi dayu datu ngregepang nunas keledangan itu yang sesunan wantah para sidon sumusup ringanggan sariran dunia. Yewayan Buyar mana sekarang. Idodane sane dakat wangiang titiang. Ne mangkin mewali raris baosang indik posraman sane sampun kecundukang rauh ri sejeroning wong jerone para sisio iriko namangkin Yewayan Buyar baosang be mangkin medesekan pesan puniki ngad pade ngayo wakti. Denata nyempel malinggi
Di marone ngantos sirike ring wawidangan pucak pesramane yang nyelempoh mangke ni wayan buyar. Ta tujuannya nih pang paraside kaheman ke pedalem raris ri sejeroning iyo matur-atur. Ni dayu datu menyengak Tanje mekelu iwayan buyar puniki meguyang iri kering natah kentenan dan mausan. Tumuli ngeraris kecingak antuk idayu datu puniki saking pasraman sapunike puniki saking mulian. raris mangandika halo Dewa Ratu Agung. Ne mangkin manut ri sejeroning sesano sang nyangre tamyu kentenan puniki mausan. Ide sang sane sampun melinggih iriko pemekas idayu datu mangkin ngawiwitin sampun mapitaken. ye cayenya anton negang Buino sing jelakar yu teng kejut iya idayu datu pemekas sane mulo nyakre wewidangan iriko ne te jero tamyu nyen presiden apak tangkil mai kapineng manire sapunike teko mai anak muani pada duana apang sing kelajok ban gelah nyapu dong dadi meguyang ditu dinata nang tegarang raosang apu pikobat pikawah buino nyen ne teku aja kedadu buino mekejang metatu nih yang tepuk ban gelah sisi